intsinzi intsinzi irahari mutima we tuza. Bwana sifiwe. Amen. Bavandimwe mureke dukorera Imana tuzi ko tuzohembwa n'umwami. Semeni amen. Ibyo turiko turakora none ejo tuzabisarura. Ejo ndashobora kukubitika none ariko gukiranukira Imana kwanje no gukorera Imana kwanje Imana izi guhemba. Igihe twarako tuza twatumanuka ku Gicumbi Masasa ariya arabizi twarabanye sizo twabanye hano ku Gicumbi twarabanye hano ku Gicumbi je narabakwe nimero nimbare 23 ha kuri Vivante narabaye kuri Vivante kweri kandi ninga zocaho kugira ngo ndabaramutse mbone kuza hano narabaye kuri Vivante arakumba ko hirya hariya gatangira niko twabanje kubamuka akumba ko hirya twakabanye baga urakazi ukaza kuturamutsa tukavamwo tuja hajya hirya ico nkundira Imana yo mwijuru bavandi mureke dukorera Imana tudafite imitima itwagiriza dufite Imana izi guhemba uno munsi Yobu yaravuze ngo itangura ry'umuntu rirashaka kuba rito barashaka kugusuzugura barashaka kugutuka barashaka kukubwira nabi ibibazo nagiriye hariya masa tubizi ibibazo nagiriye hariya Patri barasara abadiakoni twabanaga bamasara ngo banyirukane yewe muranyirukana murata hanze mwasaze inzu y'ikanisa ko nikitangaza barava ngo bazongirira nabi nama kubera twebwe umuryango wacu tugira nk'ubwoba namavuga dutaye tugende aba bantu ndawame Kofi inama baragenda bagira inama mu kabare bama basara baraza nijoro baravuga ngo yewe sabuni nahagariki sabuni hagarara hari ahantu baragira inama baravuga ngo ugomba wewe kuva muno kandi utavuyemo turakugirira nabi yewe kandi ico gihe bakundwa ico gihe nari mfite amabekiye kutumamura ko ncumbagira siko navuze nta ntibandashe ni fuso yangonze tuze kwibaza yewe umuntu afite amabekiye mwagiye mu nama muravuga ngo munyirukane inama mwize ngo twize twabonye ko ugomba kuva muno kandi nutavamo neza uravamo nabi kurumva bone aho abo bagabo ryambere kwanza babanda banjana muri polisi bariba mu ikanisa babaze kwiba mu ikanisa kubera twatuba hafi ikanisa ngo nije wibye ivyuma yewe jewe ukuguru kwanje simbasha kuguterura nateruye bafure munateruye bafure na mixer ndabijana kubiba. Haleluya. Ndashima Imana kubwa rino joro icubahiro kibica Imana. Ndashima Imana kubw'ubutumire bwa Revera yambwiye bigahurira na mfite umwanya icubahiro kibica Imana. Iveye niyo tutari twavuganye nawe yabimbwiye kuwa kane nijoro ariko kubera twari dufite yindi veye ndamubwira ngo ndaza kuza ariko mukanya ndagenda. Bene data Imana ibaha umugisha mwinshi. Ndashima Imana ku bakozi Imana twahuriye hano abo twatumiye abana bakozi Imana beza rino joro barava muno saa moya nta kibazo. Imana ibaha umugisha. Mwakoze cyane kudutekerezaho umuntu kugutekerezaho akaguhamagara ngo uzoze kwigisha ntabwo biba byoroshe ariko ndashima Imana ko nagira ubwo buntu guhagarara imbere yanyu kandi ndaciye bugufi cyane ku bakozi Imana bose bari hano. Dusome ijambo ry'Imana. Icyete Paulo yandikiye Timotheo nari nifuza ko abafite za Bibiliya muzirambura kugira ngo dusome ijambo ry'Imana mu mwanya Pasiteri Stefano yampaye ndawubahiriza. Igice cya 4 umurongo wa 11 tugeze ku murongo wa 15. Wame ubwiriza ibyo kandi ubyigisha ntiyagire ukugayira ubusore bwawe ariko kubera bizera icyitegererezo mu vuga no mu ngeso zawe no mu rukundo no mu kwizera
mutanduye, gushisaho nzozira wame ugira umwete wo gusomera abantu no kubahanura no kubigisha. Ntiwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe, imwe waheshejwe n'ibyo abavugishwa n'Imana mu kubarambika ko ibiganza by'abakuru. Ibyo umurongo wa 15 ubishire ku mwete ubzamemo kugira ngo kuja imbere kwawe kubonekere bose. Haleluya, sifa kwa Mungu. Uyu murongo wa 15 ndakende kusubiramo. Ibyo ubishire ku mwete ubzamemo, umwete ubzamemo kugira ngo kuja imbere kwawe kubonekere bose. Dusome icyete cya kabiri cya Timoteyo nyine 3:14 naho ndangiriza. Sabuni ikora kuri piano twumve. Imana guhumugisha Sabuni 3:14 aho muri icyete cya kabiri. Ariko weho ugume mu byo wize ukabyizera kuko uzi abakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamye uzi ibyanditswe byera bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera, ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afise ibimukwiriye byose ngo akore igikorwa cyiza cyose. Amen. Tusipojenga juu ya Yesu, kazi zetu zitapungukiwa. Msingi bora ni Yesu, jenga juu ya Yesu. Tusipojenga juu ya Yesu, kazi zitapunguki. Msingi bora ni Yesu, jenga juu. Timoteyo yahuye na Paulo mu ivugabutumwa. Semeni amen. Paulo urugendo rwa mbere, ahantu hambere bahuriye na Timoteyo byanditswe mu byakozwe n'intumwa 16. Urugendo bahuriye mu gitaramo. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Paulo na Timoteyo bahuriye mu gitaramo, bahuriye materaniro. Paulo ngo yumva connection yiwe irakweganye n'iya Timoteyo. Ngo arabaza ngo ese uyu mwana nuwa uyu nuwahe? Sifa kwa Mungu. Haleluya. Connection ye yahuriye na Paulo mu materaniro y'abizera. Paulo baramubwira ngo uyu mwana ise n'umugiriki ariko nyina n'umuyuda. Ababyeyi bari hano, abantu bose babanumva. Amasengesho yacu tuzadusenga, haleluya, azoba connected n'urubyaro rwacu, azoba connected n'urubyaro rwacu. Mu cyete cya kabiri, igihe mukandi kanya ndi mu rugo, igitebo cya Timoteyo maze kugisoma inshuro nyinshi, umutima wambwiye ngo biba nk'ugisubiramo. Nasomye nk'ichapitre nka 5 kino gitebo, mwanya mutoya, ni igitabo gito cyane. Soma ahantu baranshimisha cyane. Haleluya. Munyemere tuzamurisa amaboko. Mwana sifiwe. Paulo yabwiye Timoteyo igice cya mbere, Timoteyo 2, aramubwira ngo ukwizera kuri muri wewe kwatangiriye muri nyogokuru, kandi kuri muri nyoko nawe. Ukwizera kuri muri wewe kwatangiriye mu nyirakuru. Mu kintu cya mbere Paulo Timoteyo bamureresheje ijambo ry'Imana. Araho navuze ngo iryo jambo riza riduhana ngo rikadutoza indero.
Sifa kwa Mungu. Paulo muri no murongo batubwiye rero ngiye kubabwiramo ibintu bitanu. Paulo yabwiye Timoteyo yari umuhungu muto, yari umwana muto, ariko yari muto afite ijambo ry'Imana, yari muto afite Imana. Sifa kwa Mungu. Yari muto yuzuye Imana. Bamutumye gukorera mu itorero rigoye ryo muri Efeso, ahantu wagoye, ariko Paulo aravuga ngo shingiye ku masengesho nyogokuru, shingiye ku masengesho ya mama wawe, shingiye ku busabano ugirana n'Imana, genda uje muri Efeso. Oh haleluya. Shingiye ku busabano ugirana n'Imana Timoteyo, ndizera neza kuzobishobora. Genda uje muri. Haleluya. Aravuga uyu murongo wa twasomye ngo ntiyakagira umuntu ukugayira ubusore bwawe, ntiyakagira umuntu n'umwe uzokugayira ubusore bwawe, ariko amubwira ibintu bitanu. Ntiyakagira umuntu uzokugayira, ariko amubwira ibintu bitanu. Aramubwira ngo umva rero, ibi bintu bitanu ugomba kubyitwararika. Haleluya. Bwana sifiwe. Ikintu cya mbere yamubwiye ngo uzobera abizera icyitegererezo, uzobere abizera icyitegererezo. Mwabasore mwe mwantumiye mwumve neza, bariya abantu bari barankurikirana ino video aho izoca, ndifuza ko ino video umuntu uzoyiraba muri 2050 izobe gifite valeur. 2050 izobe gifite valeur. Ubere abizera icyitegererezo. Ijambo rya mbere muvuga Timoteyo, tugahubuke mu kuvuga, tugahubuke uzovuga amajambo atomoye, ugeze imbere y'abantu ho ufite mikrofone, tugahubuke. Sifa kwa Mungu. Uzobe icyitegererezo. Nibavuga ngo hano hantu muri uyu muhana hari umuhungu mwiza azi kuvuga, bavuge Timoteyo, uzobe icyitegererezo mu majambo uvuga. Haleluya. Uzobe icyitegererezo. Niwabumbura kanwa, abantu bazabumva Imana muri ako kanwa ka, bazabumva Imana, bazabumva Imana. Haleluya. Ubicyitegererezo mu majambo uvuga Timoteyo, ubicyitegererezo mu majambo uvuga. Haleluya. Ubicyitegererezo nuzoza uvuga, bazabumva Imana mu kanwa kawe. Bavandimwe, mureke mbabwize ukuri, abajene bari hano, mwe mwadutumiye, n'abapapa bari hano, mureke tubicyitegererezo no majambo yacu. Tubicyitegererezo no majambo yacu. Nuzoza uvuga uri muri quartier, uri wanyu, usohotse, uri hano kuri podium, Patri, tubicyitegererezo no majambo yacu. Tubicyitegererezo no majambo yacu. Timoteyo, ndakwinginze ubicyitegererezo mu majambo uvuga. Abazokumva bazumva Imana muri wewe, bazumve umugabo uzi kuvuga neza, bazovuge ngo uyu muhungu niwe. Tugahubuke. Amen. Neza ye yarampamagaye, ambwiye neza ye, ineza ye. imbwira ko nzagerayo. Aba bantu bitonda muzo bavuga, amajambo yabo azagira valeur. Aba bantu nejo imyaka iri imbere, aba bantu baza basiga abantu bazima. Ubicyitegererezo mu majambo yawe. Mwicaranye mu n'abantu, uzumenya ibyo uvuga. Uri muri korali, uri hano, mwatamuye igiterane, muri noveye, ubicyitegererezo mu majambo yawe. Haleluya. Ubicyitegererezo Timoteyo, uzobicyite kugira ngo niba gushakaho ijambo ribi bazariburi, bazovuge ngo uriya mwana mu by'ukuri yatojwe na nyirakuru, bamutoza Imana. Amen. Icya kabiri, muri hano bavandimwe, ko murategera, ni lazima nimutumikie
Mwokozi, Mwokozi, Mwokozi Bwana wangu, nisipo siku moja si mavuno mengi, oh, watenda kazi, tenda kazi, oh, ni wachache. lazima Glory. utumikie. Haleluya. Ikintu cya kabiri Timote, uzobe icyitegererezo mu ngeso zawe. Uzobe icyitegererezo mu ngeso zawe. Uzobe icyitegererezo Timote mu ngeso zawe. Bakubona batakubona, uzobe icyitegererezo. Uzobe nimba ukeneye ko uyu murimo w'Imana, bavandimwe mureke mbabwire, hariho abantu no munsi bafite ino mikrofone bayifite, niyo bageze mu materaniro barayaka byanga byakunda, ariko iyo utabicyitegerezo mu ngeso byanga byakunda, iyi mikrofone zibuka byanga byakunda, hari igihe utabukifata. Urashaka kuyigwanira none ukagwana mu mpedangariro y'ijana ukazitanga, ariko hari umunsi umwe utazopima kuyifata. Uzoba icyitegererezo mu ngeso zawe, mu ngeso bakubona batakuzi, uzoba icyitegererezo mu Timote. Kuranyumva ni jewe Paulo ndiko ndakubwira, uba icyitegererezo mu ngeso zawe. Ingeso zawe zimere kuko ubutumwa bwiza bw'umwami buvuga. Ingeso zawe. Haleluya. Amen. Mureke mbabwire, Imana ihabwa icyubahiro kuri abasore beza bakora amacano. Cano ni ikintu kiza cyane, kiza kibwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami neza. Imana ibahezagire cyane. Amen. Iyo tutabaye icyitegererezo mu ngeso, hazagera igihe umuntu yaraba video yawe ntaruhara n'isegonde n'imwe, bakavuga ngo uriye uko ameze, nibavuga ni ibintu bitandukanye, ugasanga warahombye bikaguhombana. Hari igihe bavandimwe, ijambo rya Paulo yabwiye Timotheo ngo ube icyitegererezo mu ngeso zawe. Ingeso zawe zimere nk'uko bibereye ubutumwa bwiza bw'ubwami. Umva ndababwira amakuru meza. Paulo yabwiye Timotheo, Paulo yabwiye Yobu, yaravuze ijambo ryiza. Patrick yaravuze ngo ugukiranuka kwanje ndagukomeje, sinzokurekura, nzogwana. Paulo yabwiye Timotheo ngo nagwanye intambara nziza yo kwizera, nazigamye ukwizera kwanje, igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ndashobora gukubitika none mu bibazo bitandukanye, ariko ninakomeza ukwizera, ninakomeza kugororokera Imana ntizompebera Bujumbura, Imana ntiziheba bayo. Muzamure Yesu amaboko. Haleluya. Hallelujah. Ubisite mu ngeso zawe, nuzoza uhaguruka mu myambarire yawe, mu myambarire yanyu abadamu, mu myambarire yanyu abahungu. Semene amen. Uzubisitegerezo cyiza cyabise. Amen. Nuzoza wambara jinx nziza pana turaho ngaho. Ubisitegerezo mu myambarire yawe. Nimuja gusonesha mwabadamu, muza musonesha kabagore babaje Siyoni. Umwitegererezo. Semene amen. Si muvuga mu ngeso zawe, ubicitegerezo Timotheo. Niba gushaka icyo bazaribure, bavuge ngo muvyukuri uriya muhungu yarahamagawe n'umwana. Munyemerere tuzamure Yesu amaboko. Sifa kwa Mungu. Hallelujah. Cyagatatu yaramubwiye ngo no mu rukundo uzoba icyitegererezo, no mu rukundo. Urukundo Timotheo, uzoba icyitegererezo no mu rukundo. Urukundo rwo gukunda Imana, uzongereze gukunda Imana, gukunda abantu, kwiyumvira abantu. Amen, amen. Paulo yabwiye Abafilipi arababwira ngo mukazamutekereza ibyanyu gusa, ngo ahubwo muzamutekereza n'iby'abandi, muzamutekereza n'iby'abandi. No mu rukundo rwawe ubehe, ubitegerereza no mu rukundo, gufasha abandi, kwitwararika abandi, kugirira neza abandi. Timotheo, ubitegereza mu rukundo. Amen, amen. Ubitegereza no apana no mu rukundo rwawe, ubitegerereza
ubicitegereza no mu rukundo. Apana si rwa rukundo rwo kubeshana ngo uramukunda utamukunda, oya, ubicitegererezo no mu rukundo rwawe. Haleluya. Ubicitegererezo no mu rukundo rwawe. Icyakane no mu kwizera. Ukwizera wizeye, ubicitegerezo no mu kwizera. Bavandimwe, mureke tubicite, mureke nimba twarakire Kristo Yesu, mureke tugende nkuko bibereye ab'umwami, tuvuge nkuko bibereye ab'umwami, tugende nkuko bibereye ab'umwami, tumunezereze muri byose. Amen, amen. Kuko Bibiliya iravuga, ijambo ry'Imana riravuga ngo harahiriwe abana bakiranutsi bazosiga, harahiriwe abana bakiranutsi bazosiga. Icyagatanu cyanyuma mvuga ene majambo nkabiri dusenge. Icyagatanu kiravuga ngo no ku mutima utanduye. Nakubwiye urukundo, nakubwiye mu ngeso zawe no mu rukundo n'ikindi naco ahantu hataboneka umutima utanduye, umutima ntuzuboneka. Stefa, umutima ntuzuboneka, ariko n'umutima wawe uzugira umutima utanduye. Timotheo, uzugenda n'umutima utanduye, uzugenda n'umutima utakwagiriza ibibi, uzugenda n'umutima utanduye. Bavandimwe, mureke tutunge imitima irimo Imana, apana imitima irimo abantu, apana imitima itwagiriza. Paulo yabwiye Timotheo ngo nkorera Imana nizigiye, amen, amen, kuzobona ubugingo budashira, ngo bumwe utazi kubesha yadusezeraniye. Amen, amen. Tuza dukorera Imana dufite amajwi atwagiriza ikibi. Tuza tuvugire, muza gucuranga, ducurangira umwami, turirimbira umwami hano, ndajwi ritwagiriza ikibi. Ntajwi yari kugira ngo naho wawuririmba hari ahantu uvuye, naho wawuririmba hariho message ya rendezvous ufite mu telefone yawe, naho wawuririmba hari aho ejo waruri. Dukorera Imana tudafite ijwi ritwagiriza ikibi. Amen, amen. Dukorera Imana tudafite ijwi ritwagiriza ikibi, apana amajwi atubwira ngo ejo waruri hariya, ejo waruri hariya, ejo waruri hariya, ejo waruri hariya. Dukorera Imana tudafite ijwi ritwagiriza ikibi. Amen, amen. Paulo yabwiye Timotheo bino bintu bitanu, ubera biti abizera icitegererezo. Turacyari bato. Amen, amen. Muri no kanisa harimo abasaza bakeya, hano harimo abasaza bakeya n'abakecuru bakeya, abandi bose turi generation zimwe. Nukuvuga tugiye turutana imyaka 3 4 imyaka kugeza bari abana bato, ariko abandi turacyari mureke mukuru w'abayumbe mwene data Kofi coordinateur, tuzosiga amazina yemeza kwisi tutakihari. Kino gitaramo, kino gisimba tuzabyina hano, hari umunsi abana bawe bazokibu Imana izovuge ngo papa wanyu yakoreye Imana. Haleluya. Iyo twadukorera Imana ntajwi twagiriza mu mutima, bene data tuzadusiga amateka meza, ntitukara dukora ibintu bizosigaraho uvuye aho bishiriraho. Oyayi, tugomba gukora ibintu tukazasigara tubivuga, abantu bakitakihari bakavuga ngo hano hantu haciye umuntu, haciye umukozi w'Imana, haciye umuririmbyi. Amen, amen. Apana kuririmba umwaka umwe imyaka ibiri. Bene data mureke mbabwire, iyo umuntu akorera Imana afite ijwi rimwagiriza ikibi, afite ijwi rimwagiriza ikibi, akorera Imana agaca hirya no hino hari byanga byakunda, ibi bintu by'Imana arabivamo. Mureke mbabwire akantu kanshimishije. Samweli yakuriye kwa Eli. Eli yari afite abahungu bangahe? Babiri. Barya abahungu ba Eli bakiza baje gusambanira aha iruhande gutya iruhande yibi kubitaho akaja gusambanira harya. Ariko Samweli akagira gute ngo akaguma kwisanduka isezerano y'Imana, atuje agumye hamwe. Umunsi w'Imana aravuga ngo Samweli we, Imana iramuhamagara ngo aje kwitaba Eli, aramubwira ngo Eli we urampamagaye. Oyaye, ijya mbere, ijya kabiri, ijya gatatu, ngo Eli aravuga ngo ubwami ubuhereze ubutambyi uragiye. Naguhamagara ijya gatatu uvuye ngo ndi hano mwana, ndi hano mbwira kandi tumpishe ibyo yakubwira. Ubwami ubutambyi bwa Eli buba buragiye. Samweli Imana iramuhamagara. Amen, amen. Igice cya gatatu umurongo wa 18 19 haravuga ngo mukuvidani ngo kugeza Berisheba, ngo bamenya yuko Samweli yageze gute yarundukiye mu buhanuzi bw'umwami. Kuvidani kugeza Berisheba, bamenye ko Samweli yarundukiye mu buhanuzi bw'umwami. Uwo yari umusore muto cyane, yari umwana muto, yari umuhungu mutoya. Mu gitabo igice cya 12 haravuga ngo yigeze kubwira abayuda, aravuga ngo umuntu urarenganije nambwire, umuntu urakoreye ikosa narimbwe. Bavandimwe, mureke dukorera Imana
tuzi ko tuzohembwa n'umwami. Semeni amen. Ibyo turiko turakora none ejo tuzabisarura. Ejo ndashobora kukubitika none ariko gukiranukira Imana kwanje no gukorera Imana kwanje, Imana iziguhemba. Imana iziguhemba. Imana iziguhemba. Bene data, umuntu arashaka gucanganya, umuntu arashaka kwiba abantu akabibira no mu ikanisa akabiba, ariko byanga byakunda hari umunsi bizahagarara. Hari umunsi bizahagarara. Icyo turiko turakora none mu bwihisho abantu batari ko batubona, hari umunsi bizagaragara. Hari umunsi bizogaragara. Mureke dukiranukira umwami wacu. Oh haleluya. Ube icyitegererezo mu majambo yawe, ube icyitegererezo mu byo uvuga. Niwavuga abantu bumva Imana. Oh haleluya. Mureke mbabwira ikindi kintu cyashimisha kuri Timoteyo ngo yarazi ibyanditswe. Nasomye uriya murongo hepfo havuze ngo kuva mu bwana bwawe Timoteyo ngo yarazi ibyanditswe. Ndore igitabo bavandimwe, iki gitabo umugabo witwa Oswald rantangaje. Oswald yasomye Bibiliya inshuro 150. ngo yasibye gusoma Bibiliya umunsi umwe, ngo yaragwaye aremze. Ngo muri za Bibiliya ze azayandika hano ku rupapuro rwa mbere akavuga ngo kino gitabo kizagutandukanya n'ibyaha cyangwa ibyaha bigutandukanye na kino gitabo. Haleluya. Mu bintu byatumye Timoteyo akomera ngo yarazi ibyanditswe, ngo kuva mu bwana bwe yarakunda ibyanditswe. Hari umurongo nasomye uvuga ngo ibyo tuzamemo tubishire mu mwete, ngo kugira ngo kuje imbere kwacu kubonekere bose. Ibi tuzamemo tubishire mu mwete wacu, gukiranukira Imana tubishire mu mwete wacu. Ibyo turiko turakora none hari umunsi tuzobisarura. Urashobora uno bavandimwe, hariho abantu bafite impano, hariho abantu bazi kuvuga, hariho abantu bazi kuririmba, hariho abantu Imana yahaye ingabire z'umwuka we. Hariho Imana yatanze ingabire ko zitandukanye. Imana ihabwa icubahiro ku ingabire yayo. Mureke zino ngabire Imana yaduhaye tuzivomereshe ijambo ry'Imana. Amasengesho ataboneka iriya mu bwihisho, hari umunsi umwe. Haleluya. Hari umunsi umwe jewe nawe Imana izovuga ngo umwana wanje we, kandi apana mu ijuru, hano mu isi dufite Imana iziguhemba. Haleluya. Dufite Imana iziguhemba. Igihe twarako tuza twatumanuka ku Gicumbi, Masasa ariya arabizi twarabanye, sibyo? Twabanye hano ku Gicumbi, twarabanye hano ku Gicumbi. Je narabakwe nimero nimba 23 ha kuri Vivante, narabaye kuri Vivante kweri, kandi ninga zocaho kugira ngo ndabaramutse mbone kuza hano. Narabaye kuri Vivante, arakumba ko hirya hariya gatangira niko twabanje kubamuka, akumba ko hirya twakabanye baga urakazi ukaza kuturamutsa tukavamwo tuja hajya hirya. Ico nkundira Imana yo mwijuru bavandi, mureke dukorera Imana tudafite imitima itwagiriza. Dufite Imana iziguhemba. Uno munsi Yobu yaravuze ngo itangura ry'umuntu rirashaka kuba rito, barashaka kugusuzugura, barashaka kugutuka, barashaka kukubwira nabi. Ibibazo nagiriye hariya masa tubizi, ibibazo nagiriye hariya Patri barasara abadiakoni twabanaga bamasara ngo banyirukane. Yewe muranyirukana murata hanze mwasaze inzu y'ikanisa ko nikitangaza. Barava ngo bazongirira nabi kubera twebwe umuryango wacu tugira nk'ubwoba namavuga dutaye tugende aba bantu ndawame. Kofi inama baragenda bagira inama mu kabare, bama basara baraza nijoro baravuga ngo yewe sabuni hagarara. Hari ahantu baragira inama baravuga ngo ugomba wewe kuva muno kandi utavuyemo turakugirira nabi. Yewe kandi ico gihe bakundwa, ico gihe nari mfite amabekiye kutumamura ko ncumbagira, siko navuze nta ntibandashe ni fuso yangonze tuze kwibaza. Yewe umuntu afite amabekiye mwagiye mu nama muravuga ngo munyirukane. Inama mwize ngo twize twabonye ko ugomba kuva muno kandi nutavamo neza uravamo nabi. Kurumva bone aho abo bagabo jya mbere kwanza babanda banjana muri polisi
bariba mu ikanisa bamaze kwiba mu ikanisa kuri twari tubafi ikanisa ngo nije wibye ivyuma yewe jewe ukuguru kwanje simbasha kuguterura nateruye ibafure munateruye ibafure na mixer ndabijana kubiba itangura rizari gora kabisa ariko tuzamuresa cyubahiro haleluya Hallelujah. ufite imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva haleluya Hallelujah. shiti imbere ya opeje bajanye kwa opeje ari kuri zone mu Kibitoke ndabagira opeje ndamuraba opeje nukuri ndaba nawe mfite amabeki yabi norengeze bafure gute ukugurana no kuburengeza nurengeze bafure ngayicisha opeje arambwira ngo uyu muntu nukunda ariko aravuga yaseka uyu muntu nta bafure yibye uyu nta bafure yibye nimuje gushakira ibafure bazisanze mu kinama abantu nimuzo biba ibintu hano mu kinama niho bazabijana bamagenda gutya mu kinama barabibonye rangurura maze utangariza abafite intimba gira nabo dufite imana itabara bayo iyo dusenze haleluya muzamuresa bakwakoze Amen. dufite imana itabara bayo iyo dusenze haleluya dufite imana itabara bayo iyo dusenze dufite imana itabara bayo Hallelujah. dufite imana itabara bayo barasifiwe Amen. dufite imana itabara bayo hari igihe umuntu azasenga ukagira ngo imana ntiyaye kumva kofi ukavuga ese uracumva wabaye gute wa mana we ikakwihorera none ikakwihorera ejo ikakwihorera hirya y'ejo ikakwihorera ariko dufite igitondo kimwe hari igitondo kimwe nakumenye kuva kera Yari umusore none ndashaje sinigeze mbona wakwirigiye wakozwe n'isoni. haleluya urifura Mana ijambo ryawe n'ukuri ineza yawe itagira umupaka ingezeho nahindutse. Haleluya. nahuye n'umuntu wari urongoye iyo nama ahantu twahuye ahantu ngiye kwigisha yari yicaye iriya nanjye nicaye imbere ntiyandamukije ndamuraba gutya ndavuga mana umubabariye iyo dusenga mama mu bintu nabonye bikomeye ku imana ndashobora kwibagwa ko nasenze ariko igitondo kimwe ikavuga ngo warasenze haleluya urashobora kwibagwa ko wasenze ariko igitondo kimwe kofi ntuzi igitangaza imana yankoreye ejo bundi kuragira ngo byavuye mu muryango se Edwi dufite imana papa dufite imana uno munsi turashobora gukubitika birashobora kwanga birashobora ariko dufite imana dufite imana dufite imana Ego. haleluya dufite imana usibanganya amateka mabi upindura musha wankuye kure mu mwijima ushira habona. Haleluya. abantu barashaka kubona gutya batazi ubusabane n'Imana batazi aho uzurara bakakubona mu gitaramo tibazi iyo mu makobe hari umunsi umwe y'amasengesho Imana izayibuka igakura hayi ikavuga ngo mwene data warankiranukiye yakoreye Imana bavandimwe
semeni amen. Amen. Tubicitegerezo cy'abizera. Abantu nibazoza batubona mu Imana. Haleluya. Haleluya. Nizoza turirimba. Ninteri korasi bazabavuga ngo ira korasi ivuye ku mutima w'Imana. Iriya korasi ivuye. Haleluya. Haleluya. La bonde la gloria za la kosiabo. Haleluya. Ndabifurije gukiranukira Imana. Hari umunsi umwe Imana izikora mu masengesho y'abana b'Imana. Isi hari igisi zigucunda ndi muri telefone abantu biwanyiriya hanze ngo bababwire ngo telefone mama mushaka ntishobora kuboneka. Ariko dufite Imana. Telefone y'Imana izamigenda ku Mana gushya ngo ba. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Hari indirimbo nkunda yo mu gushimisha. Indirimbo nkunda mu gushimisha izivuga ngo mwijuru imbere y'Imana. Ngo mfite umuntu uzumvugira. Ngo numukuru wabatanze. Ukanditwa rukundo. Ngo mpamuya yuko mu mutima wiwe. Ngo handitse mu izina ryanje. Amen. Ngo kuko azamvugira. Dufite umuvugizi utari umuntu. Mwijuru imbere y'Imana. Mfite umuntu uzumvugira. Numukuru wabatanze. Haleluya. Haleluya. Dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva. Haleluya. Haleluya. Yemwe mwonyemera Haleluya. Haleluya. Angurura maze utangariza abafite intimba. Bwira nabo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva. Haleluya. Haleluya. Ndamukiriza kwegereye ngo kwifurije umutima wo gusenga. Kwifurije gutunga umutima usenga. Dufite Imana izayishura amasengesho wawe. La rabonde la gloria. Hari igihe twigeze kuba hano Kofi noneho rasiyo ikaba nkeya hano haruguru. Rasiyo ikaba nkeya tugatekereza ngo nituja guhahira hano ku kasoko ngo barahenda cyane ngo bitorye byaho ngo barazimba tukajiriya mu buterere. Ariko wewe wova ku gasoko hano haruguru ukaja kurondera ibitorye mu buterere ngo niho bihendutse. Ubuzima dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva. Haleluya. Haleluya. Paulo yabwiye Filimoni ijambo ryiza nkunda. Filimoni aramubwira ngo Filimoni we ngo nizigiye ko muzompabwa ngo kubwo amasengesho yanyu. Bene data hari icyo amasengesho azaduha. Hari igihe Satani azayubaka urukuta ariko gasenga Imana yo mu ijuru ikibuka amasengesho yacu. Yego. Semeni amen. Amen. Urashobora kuba muri ibyo bihe nabayemo wowe bicamwe nawe. Ndakufitiye inkuru nziza muri no joro. Dufite Imana izikuranye imyanya n'ibindi. Amen. Dufite Imana izitabara abantu. Amen. Dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva. Babwira kandi kantu nibuze Kofi. Nagize accident mu kucenda hafi mu kucenda. Abana bafunguye amashuri. Abakobwa banje babiri bato nibo none nifite babiri bato. Tibaje ku ishuri. Papa wabo araryamye mu nzu, abana baje ku ishuri abandi tibaje ku ishuri. Mu kwezi kw'icumi hinjira umugabo waje kunsura. Haleluya. Amen. Mu kwezi kw'icumi hinjira umugabo aje kunsura. Abaza abana
nk'abana mwe muza muja ku ishuri baramubwira ngo yaye aravuga hari niyinga aramubwira ngo kuva ejo abana bazoza ku ishuri batambaye uniforme bazana ihuzu zimuhira muzoje kugura uniforme kuwa kabiri ariko ejo n'akazi rimwe abana bazoje ku ishuri. Umugabo witwa Jonas Gapingi ni umupastori mu Buganda imbere ya kamera Imana imuheze mugisha. Amen. Jonas Gapingi hano haruguru ajana abana baje ku ishuri arabashira ku ishuri arambwira ngo uzoriha igihe uzobishoborera nubona ubwo buryo uzoriha nutabona abana baziga gutyo abana bariga maternelle barayiga ubu ngubu aho bakobwa baje bagiye kurangiza secondaire kandi bafata amanota meza icubahiro ndagihaye Imana. Hallelujah. hari igihe bizazanga mugabo tuzadusenga Imana yacu. Hallelujah. Dufite Imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva. Hallelujah. Ejo wundi narabashije umudamu wanjye ndamubaza ngo ese niki uzabibuka kumutakura arambwira ngo azayibuka 500 Semarasi yaduhaye Semarasi musumwe yaciye iwacu aduha 500 iyo rasiyo iyo munsi iyo nguwo ariko dufite Imana izikuranye imyanya nini bakundwa mureke mbabwira amakuru meza. Iyo twatindanye n'Imana abantu batatubona iyo turi hano nicaye hano abinyuma ntibombona hari umunsi umwe Imana izi guhagurutsa ubinyuma akakubona. Hallelujah. Nizo zigisha kwa Mungu iyo twagize ubusabane bwacu n'Umwana. Hallelujah. Amen. Iyo twagize ubusabane bwacu n'Umwana iyo twubatse n'ubushuti n'Umwana azaduha nizo tamusabye rya jambo ryo mu Baefeso ngo ibasha kudukorera cyane ibasha gukora cyane ibirengeye ivyo dusaba. Amen. Ibasha gukora. Hallelujah. Yesu Mana we. Oh hallelujah. Itsinzi nakari mutima we tuza. Hallelujah. Itsinzi nakari mutima we tuza. Itsinzi nakari mutima we tuza. Mureke mbabwire. Kino gitabo kirimo intsinzi. Aya mavi arimo intsinzi. Hallelujah. Iyo turiko tuniconnecta n'ubwami harimo intsinzi. Itsinzi nakari mutima we tuza. Itsinzi nakari mutima we tuza. Hallelujah. Ejo bundi Imana yankora igitangaza mureke mvuga akantu kamwe niyinga mu gitondo kitari ku 8 z'ukwezi kwa kabiri ninga mu gitondo mba mukanyosha iriya bonere kuva yimukiriya ntaranjana n'umunsi n'umwe ariko ntakishanye tuzumbona igituma utazumbona narakimenye jewe zazinduka ku ikanisa sizeye wokaza saa 3 sizwo huwa ayo sio ukoze ko kuriwa jewe shika kwigariza sizeri nawe gashika saa 3 ikari ama saa 3 ye ni meshi nuko washa igitondo itari ku 8 z'ukwezi kwa kabiri mwumva ya makuru kuri batri kwibarabara kuri shanga turabura imodoka za shanga bama bavuga ngo bama baduza bari abahungu barahungu shanga bazama n'abantu
bama bakubita amabeye abantu bose babikozaho bakama ngo yaye ngira Imana mbona abakongomani aba batatu nimba bari bavunje $1 iyo bama tugende aho ngamba amazi isaha yose nahe pi ndasenga ndavuga Mana kuti wompa imodoka ukuse wovuga ngo warayibuze mu ijuru ni gute aho mu ijuru se niyo zizogendera nzoyibura hano mwisi ngo mu ijuru tayo keneye mu ijuru yimbere hano mwisi mu ijuru se taruzi amabarabara yawe na Messi arumukene mu ijuru zabuhari dusitse mu ikanisa nkunda gusenga ndandika ndashora ndarangiza tugiye twari dufite igaburo uwo munsi mfata umukate n'amaraso ndavuga Mana jewe ntabyaha afite ariko umukate naye maraso umpeze déplacement Mana ntabyaha nabyihanye aho namamira ariko mvugiraho ijambo yayo maraso n'uyu mukate Yeni nimugoroba natashe mu modoka yaje uwo munsi riyinga nimugoroba natashe mu modoka yaje amen amen itsinzi irahari mutima wetuza itsinzi irahari mutima wetuza haleluya tuye gusenga sifa kwa Mungu amen bavandimwe bakundwa mureke dukiranuka Imana nitumara twubaka ubushuti bwacu n'Imana hari izimana izaduha mama haleluya ubuntu bwayo haleluya haleluya amen nahuye n'ibibazo hano haruguru kofi iyo nta uzushinga nza kumva kuri YouTube nkahora ngaceceka umunsi nzoshinga izanje uzobura yureye uzokwamuvuga ngo jewe nigeze kuba hano tegera hano baravuga ngo umuntu abwira muri Sunday school aho twari tuba ngo ntiyagira umwana uje muri toilette kugira ngo babone ikwitwaza ngo ntibaje muri toilette ngo izogwa ngo kubera haba abantu toilette izogwa toilette y'induze y'amakaro ikomeye gutya izokwa mihanuka urumva nawe izo nama z'abashitani ibi ni biki itsinzi irahari mutima wetuza itsinzi irahari mutima wetuza haleluya Mana we turagutaramiye Mana we turagutaramiye wetuza Bwana sepewe amida dufite Imana ejo bundi natekereje wa uriya inshuti yacu Seruko ndamutekereza mutekereje gute ijwi rirambwira ngo tutekereze Seruko zamura izina ryiwe ku Mana usengere Seruko ndamusengera mbwira Imana ngo Mana nigeze kuja mwivuga butumwa turi kumwe na Seruko ambera umugisha ara mwicaranye na Seruko mwivuga butumwa uzuneze uzuseka ukumvuga ndavuga Mana Seruko ndamuzamuye wawe sinzi yari pinta telefone ziwe mfite ariko namutekereje none ndamusengeye nije muno ndamubona numva ndanezerewe amen Seruko nasengeye ejo none turi kumwe na materani Seruko tuzovuga nejo amen kubera yuko nagusengeye ngomba kukuzanira ituro nkakubwira Seruko none ndakuzanira ituro para Seruko itsinzi irahari mutima wetuza haleluya Bwana sepewe amen bavandimwe tugiye gusengera itaji kofi yaraza gukora amayitaji inyuma ariko njewe mutima urambuye no bavandimwe sabu ukurangira Imana mu mutima wawe yakeye kumva papa witonde hari umunsi Imana izakuzamura Imana izizamura Imana izikura hasi Imana
Imana aho ejo sinakubonye ku kibuga cy'indege ese ijya video ni y'ubuhamya bwiwe mugende kuri channel y'uyu wacu harimo ubuhamya bwiwe bw'uyu wacu ubwira ngo uyu nguyu yagiye mu ndege kubera mwabantu kiriya cyuma kumubwira ngo ni ikintu ni ikintu haleluya umunsi umwe nariko nigisha gutya mu ijoro nariko nigisha hejuru ya Grace ubundi umukobwa umwe waje arumushita akoraho umutima urambwe ngo uri indege yewe sinari bwabone niyapfuye apana kandi namwe naho musetse sinzi ko mwabonye indege yafuye mwayibonera he hari umuntu itike ya mbere y'indege nayikuye mu gitaramo kuko nanigisha umuntu yamavuga ngo ejo nta passport nta kintu na kimwe nari mfite CPG kandi yamambwira ngo tugende hagufi mu rugendo rw'iminota 25 wigira imbere gato urebe isinge nimeze none undi hejuru kazavuga mana namatekereza ndi hejuru uko ari abantu bari babatekereza babarabona iyo ndege mwese boyishamwe ryari ibo nibizere gusa naje nayigiyemo amen haleluya navuyeyo umuntu yabanyongereye indi tiki ngo yaranezerewe nuko nafashe urugendo n'indege none ndakongeye yindi ye uranyongeye uzi kongera indege tiki indege uzayigendera mu papa hari umunsi nani mwanaume kama Yesu haleluya 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 we nani mwanaume kama Yesu haleluya nani mwanaume kama Yesu haleluya nani mwanaume kama Yesu haleluya yo barayumvishije sasa Imana bahize umugisha ubicitegereza mu majambo yawe ubicitegereza mu mvugo yawe ubicitegereza mu ngendo zawe Timote ubicitegereza ibi turimo tubishire mu mwete tubizamemo ngo kugira ngo kuje imbere kwacu kubonekere bose baza bavuga ngo urya muntu yarase bavandi kofi amasengesho n'umurage mwiza papa hari umunsi abana bacu bazovuga ngo abavyeyi bacu baraye kumutakura itariki 17 n'umunsi 17 ngo baraye mu gitaramo itariki 18 amasengesho umunsi umwe muri 2050 2050 amasengesho yacu azaza avuye ngo abavyeyi banyu baraye imbere y'Imana bahise umugisha Stefano arayabye ku isaha muhaguruke iminota yampaye nayirengeje muhaguruke keneye ko dusenga umwanya mutoya nani mwanaume kama Yesu nani mwanaume kama Yesu haleluya 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 haleluya kunda umurongo uvuga muri yo ngo itangura ry'umuntu rirashobora kuba rito itangura ry'umuntu papa rirashobora kuba ari rito ariko amaherezo dufite Imana amen izigadura amaherezo dufite Imana we nani mwanaume kama Yesu nani mwanaume kama Yesu haleluya nani mwanaume kama Yesu haleluya nani
mwanaume kama Yesu. Haleluya. Mana yacagwa icubahiro. Amen. Bene data mureke mabwira akantu kamwe. Ejo bundi natanguye cyane ejo bundi. Rero Kofi umuntu arambwira ngo sinzi ikiganiro yakurikiranye mu biganiro. Biriya biganiro zubikora gute? Namubwira nzatanga amafaranga bakabikora. Yamangura ivyuma byose. Ivyuma razana. Imana wa ntaco tuzokenana Imana. Yego. Tuzokenana Imana. Dukorere Imana dufite imitima twagiriza. Dukorere Imana tudafite imitima twagiriza. Ariko haleluya. Bavandimwe ndakenenga umuntu wese abwira Imana itaje iryiwe. Ngiye kubasengera. Umuntu wese abwira Imana itaje. Dufite Imana izikuranye nayo. Umuntu wese abwira Imana itaje iryiwe. Dusenge. Data mu izina rya Yesu. Narakubonye ko. La bonde la gloria. Mana yacu we. Glory. Mana yacu. Mana yacu we. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Mana yacu. Niwe mahoro yacu. Ndasenze. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Glory alla bonde la gloria. Zera Mana afanye yacu. zambule. Ja apela. Yes. Alla kosia bonde la. Izina rya Yesu. Mana yacu. Ndasenga bantu bantu. Ndasenga bantu bantu. Ndasenga bantu bantu. Ndasenga bantu bantu. Ndagufite Mana yacu. Yesu. Ndagufite Mana. Uri Imana zikuranye imyanya n'ibindi. Uri Imana twarakubonye. Uri Imana twabonye nawe. Narakubonye wa Mana we. Narakubonye Mana we. Ufite Imana zayaguye. Hallelujah. Ufite Imana izifuta glory alla poi. Mana yacu we. Ufite Imana. Lela bo, zela Undura rwose. glory, ele bon de la gloria. Ora mbiarira Oh, Mana yacu. Yesu. Nasenge abisera bari hano. Umuntu wese mu kibazo cye. Ukwamara. Mana yacu. Mana yacu. Baba. Mana yacu we. Mana yacu we. Mana Iyo yacu. naniwe ni wowe ujundura Ineza yawe. rwose. Mboni ineza yawe Yesu. Iyo naniwe ni wowe Mana yacu. Hallelujah. Mana yacu. ora mbiarira Yesu. Iwusi. Glory. Ukwamara Baba ye. La la bon, zela kosi. Iyo naniwe ni wowe ujundura Bakingura imiryango y'umugisha. rwose. Bakingura imiryango y'umugisha. Pass. Oh, glory. Iyo naniwe ni wowe ujundura Alla bon de la. rwose. Urakoze Mana yacu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Bavandimwe. Asante Mureke Yesu. tubwire kino kibazo dufite. Tugiye gusubiramwo tuvuge ngo intsinzi. Ubwire icyo kibazo uririmbe wavuga ngo hari intsinzi muri kino hari intsinzi y'umwana. Hari Hallelujah! Hallelujah. Oh, mwenga bazamura ntere hallelujah bavandimwe. Mutima wanje unezerewe Imana ya Israheli.
umutima wanje unezerewe Imana umutima wanje unezerewe Imana bavandimwe mureke bahize ubuhamya mureke bahize ubuhamya umunsi umwe nareko twari ariya mu cyumba hariya tuba Patrick arahasi umugore umwe nareko nigisha ijambo ryanditse muri yo we ivuga ngo nzobashumbusha iyo myaka mwamaze inzige sanga ngo ivyana ko murabyumva neza uwo mugore parkeri yaje gusohora ibintu byiwe yari yaje gusohora ava aho ngaho n'umukatolika nta bintu birebire yamafata uwo murongo arawandika arawusengeramo mukuru wiwe semeni amen abwira umuganda iyo mu Buganda aramubwira ngo muri butonya wanjye afite ikibazo bamwirukanye mu nzu aramubwira ngo data ngo yaturaze ngo gufasha abandi bantu data yaturaze gufasha abandi bantu uwo munsi amwohereza $500 zo kwicura ideni aramubwira ngo genda ushaka inzu amwohereza $25,000 by'idolari genda ugure tuzosura gupanga ayo makuru murayumvishije $25,000 aramubwira ngo data yaraturaze ngo tuzofasha abandi ngo ubutunzi bwacu ngo nubwo gukorera abandi yaje ariko ararira akandi kane yaje avuga ngo arashaka inzu yiwa pana Insinzi irahari mutima we Insinzi irahari mutima we Insinzi we Insinzi we Insinzi irahari mutima we Insinzi we Insinzi irahari mutima we Insinzi we Insinzi we Insinzi irahari mutima we tuza umutima wanje ufite kwizera ko muri aya materaniro amwe igitangaza cy'Imana umutima wanje ufite umutima wizera umutima wanje haleluya haleluya tugiye kurimbana kavensi kavuga ngo ineza itagira umupaka hari ineza itagira umupaka kandi iyo neza ndayikwifurije muri kino gitondo aya masaha ya saa 7 kwifurije ineza itagira umupaka Ndio. bene data Dawudi yaravuze ngo kurira kurashobora kurarira umuntu nijoro ariko mu gitondo mbundi sikavuga turimba ku kavensi n'Imana naturi umugisha pasiteri azobahegeze hano Uri mwiza nikuteye kuva kera kugeza n'ubu imbere n'inyuma wowe uri umuziranenge uri mwiza nikuteye kuva kera kugeza n'ubu imbere n'inyuma wowe uri umuziranenge nakumenye kuva kera nari umusore none ndasanze baba we sinigeze mbona wakwiriye wakozwe n'isoni uri mwiza nikuteye kuva kera we kugeza n'ubu imbere n'inyuma wowe uri umuziranenge nakumenye kuva kera ari umusore none ndasaze sinigeze mbona wakwiriye wakozwe n'isoni urifura turimane amodawe ijambo ryawe n'ukuri ineza yawe tagira umupaka yawe igezeho urifura ijambo ryawe ukuri ineza yawe tagira umupaka
imyaka igezeho ndahindutse. Data mu izina rya Yesu Mana urahebuje, ndagushimiye kugirira neza abana bawe. Ndagushimiye kubw'ijoro ryiza ry'umugisha. Nagushimiye kubw'ubuhamya bwiza tugiye kumva hano hantu. Turagushimiye kuri Imana zisohoza amasezerano. Turagushimiye kuri Imana izayumva amasengesho abizera. Turagushima Mana. Turagukomeye amashyi mu izina rya Yesu mwana w'Imana.